Žene u prosjeku na dijeti provedu 31 godinu svoga života. Svakodnevno zbrajaju i oduzimaju kalorije i to najčešće bude bezuspješno. Imaju li muškarci veću samokontrolu, zna radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele. A ljubav moja. Drele! Bok Majo! Bok! Pa evo bavim se zdravim životom, vidiš, Mandarine. Jako zdravo i korisno za organizam. Koliko kilograma imaš? Po jutrošnjim mjerenjima 102,6. Divno, pa ti se svaki dan mjeriš onda, jel? Pa mogu ti reći da je moja vaga jedan od najzaposlenijih uređaja u mojoj kući. A što ti žena kaže na to? Ponekad moja supruga dođe i zagrli me i kaže ti si moj mali medo. A ponekad me pogleda i veli pa daj se pogledaj kako izgledaš, mislim stvarno si katastrofa. Tako da ženski stav uvijek ovisi o trenutnom raspoloženju. Koliko si imao najviše kila? Moram se pohvaliti da sam, zahvaljujući svojem predanom radu, u jednom trenutku dosegnuo svoj vrh, kako bi mi Zagorci rekli špic, 136,2. Shvatio sam da je to nešto što upropaštava čovjeka. Ne možeš se pomaknuti, kakve cipele, zakopčat ništa, ne možeš nigdje ništa kupiti. Dakle, shvatio sam da moram svršaviti. I onda si odlučio ići na dijetu. Ja sam u stvari, da ti budem iskren, to jedva dočekao. Kako to? Pa zato što sam tijekom tih svojih silnih godina nakupljanja tih 130 i nešto kila uživao u svakome danu. Svaki dan su oko mene bili moji prijatelji ili sam ja išao mojim prijateljima. Svaki dan smo jeli fileke, sarme, grah, kobasice, krvavice, bunceke i normalno pili smo gemište i sve kaj već treba. I ja sam se odlučio na jedan tren malo iz toga izvući, iskočiti iz tog vlaka. I tako da meni to uopće nije bio pritisak. Meni je to, vjerujem mi, bio jedan dobrodošao odmor od nekakve već pomalo zamarajuće svakodnevice. I čekaj, nije ti ništa nedostajalo? Teško je reći da nije. Naravno, morao sam se odreći puno toga, ali svaka osoba koja se ikad u životu uspjela dovući do takve zabrinjavajuće količine kilograma zna da u stvari mrzi samu sebe u jednom trenutku. U stvari, znaš šta, mene je jedino u stvari cijeli život u tom trenutku motiviralo samo to da ne želim iza sebe ostaviti udovicu, moju ženu. Ne zato što Mladu udovicu. To. To! Vi muškarci koji sada gledate ovu emisiju, razmišljate o svojoj seksualnosti. Debeli muškarci koji su u braku imaju samo dva izbora. Ili će ostati cijeli život sa tom ženom koja će ih tu i tamo promatrati kao hrpu stajskoga gnojiva, ili će ipak pokušati učiniti nešto od sebe. Mi smo muškarci vrlo, vrlo lažljiva bića. Mi smo, dok smo mladi, kako bi mi rekli u ovim krajevima, ledični, dok još nismo oženjeni. Mi smo lijepi, zgodni, neki su čak i visoki, neki imaju i kosu, neki imaju pločice. I mi smo spremni na sve samo da zavedemo ženu. Mi činimo jednu trajnu prevaru. Znači, muškarac koji je, ne znam, godinu, 2, 5, 8 zavodio ženu, brijao se redovito, prao je zube, rezao je nokte na rukama, nogama, neki čak briju pazuhe, odjevao se kako treba. Tu večer kada se oženi, se nalampa tako da ga na nosinima odnesu u sobu. Znači, gotovo je, dečki. Ja sam svoje riješio. I onda prestane sa higijenom. Pa ne nužno, ali ne toliko intenzivno. Znači, dobar dan, gospodine. S čim mjerite? Taj možda boli od mojega, ja bi zamijenio svoje. Da vidim, mozak. pokažite mi vaš. Samo malo, moram ovdje prema suncu pogledati. Mislim da ovaj neće stati jednostavno. Neće stati veliki, onda nije. Isprobajte. Ne, ovaj ne bude nikak kišel, ali hvala vam na pokušaju. Hvala što ste vjerovali u nas. Poruka za žene, sestre i tete, ne idite na nekakve nepotrebne dijete. Mi ćemo vas voljeti vatreno i dugo
jer vi, drage sestre, i niste za drugo. A tebe, Danijela, još uvijek čekam na starom mjestu. Gledaj kako su pojeli moje čvarke. No, još je malo ostala. Živjeli.